energije, još fokusa, još snage. B-Vibe, probudi sve u sebi. Prije no što počnemo, srećna nova godina i svi praznici. Pravit ću se da sam normalan još 10 dana i onda se vraćam na staro. Zakazan je moj prvi meč u novoj 2025. godini. 15. februar, Zadar, Hrvatska, prelijepa Dalmacija, FNC 21. Nakon 8 mjeseci ću da se borim u bare knuckle borbi. Mojoj 6. po redu. Ako niste znali, imam 5 meča i 5 pobjeda, 5-0 i dalje sam neporažen. Da li će tako i biti nakon 15. februara, to ćemo da vidimo, jel? Moj protivnik bit će domaćin. Kad kažem domaćin, ne mislim samo domaćin zato što je iz Hrvatske, već je iz grada Zadra. Petar Ražov, mladi lav, 25 godina, a ja 35. 10 godina razlike između mene i Petra. E sad, da li je Petar premlad ili sam ja prestar? I to ćemo da vidimo. Petar ima iskustva, dosta. 2 meča u bare knucklu, 2 pobjede, 2-0. I ono što želim da istaknem je da se bori na King of the Streets, gdje također ima pobjedu. Što mi govori da je momak izuzetno hrabar. I to je ono što mi se sviđa. To je ono što mi se sviđa i moram da naglasim da sam ga ja izabrao. Izvukao sam ga kao na lutriju. Nešto sam bio okačio na Instagram s kim bi želio da se borim sljedeće Petar se javio, brate, izaberi mene. Ja sam rekao, brate, jesi ti slobodan u 2. mjesec, u februar? Jesam. Čujem se, rekao, sa gazdama, pa da vidimo što i kako. I onda se zadesilo, znate da je februar treba bude Beograd, Beograd je porinjen za maj. Zadesio se Zadar i oni su vjerojatno vidjeli da je to idealno, da je momak i domaćin i da momak zaslužuje da bude na kardu, nema šta ima iskustva i pobjeda u bare knuckle. Tako da se sve poklopilo idealno, ali ne kažu džabe, pazi šta želiš, možda ti se i ostvari. Tako da, Petre, super si momak, ja te gotivim, pratim i sve, ali 15. februara, znaš i sam, ovo nije zajebancija. Mislim, nije nijedan borilački sport zajebancija, ali ovo je neki drugi level. Ali eto, borio se momak na King of the Streets, gdje se bore bez pravila, jel? Tako da ovo će mu biti ništa novo. Što se samog meča tiče, što se tiče skilla, iskustva i svega, mislim da sam u prednosti, mislim da sam u ozbiljnoj prednosti. Momak nema šta da izgubi, može samo da dobije. Sav pritisak je na mene, jel? Ali ja ovdje pritiska nemam, što sam i dokazao u svih 5 mečeva. Znači, borim se jako rasterećeno, jer uživam u ovome. Ja sam pod pritiskom kad radim nešto što ne volim, kao što je bio MMA. Iskreno, jedva čekam meč, u odlično sam formi, nisam stajao sa treninzima, čak sam i bio bolesan. Nekih par dana, neka vjeruščina je opet, ali nisam stajao kad su bili praznici, nisam stajao kad se teretana zatvorila, u šumu sam trenirao. Jednostavno moraš biti stalno u treningu. Kilaža je dobra, 84 i 100, tačno. Jutros, znači imam 9 kila preko, 75 radimo, super laka. Tako da tu neće biti problema do meča 5-6 sedmica, ne znam kad će izaći, ali 5-6 sedmica ima, tako da nema tu nikakvih problema, kao i obično. Što se tiče ostatka fight carda, FNC 21 će biti odličan. To će biti prvi event FNC-a u ovoj godini. Main event Batur protiv onog Poljaka, zaboravim u vas da imaš se borio protiv Vitasovića u Pulu. To će biti bomba meč, teškaši. Vidim Benjo Bosanac se bori protiv Kimbala, bivšeg UFC borca. Još jedan teškaški meč. Bori se Mali Jančić, osvajač Fona. I meč koji želim da naglasim, bori se Ivica Truščak protiv Ivana Vladimira u bare knuckle borbi. Svi ste zaraženi, svi ćete da pređete na bare knuckle, samo polako. Jako pametno, jako namazano od strane Ivice, da odradi jedan bare knuckle
meč prije što se nađe kave sa mnom, jer ipak želi da ima i to iskustvo, jel? Mislim da mu je to odlična ideja, odličan plan. E sad, šta će biti? To ćemo da vidimo, jel? Kako će Sivica tu snaći, jer ni Vladimir nije zabačić, što kažu. Vladimir ima dosta iskustva u boksu i kickboksu. A dosta interesantno je da smo se ja i Vladimir borili 2011. Jebote, život, koliko je to godina bilo? 14 godina. Borili smo se u Crnu Goru. Jebote, život, 14 godina. Ali u MMA pobjedio sam ga u prvu rundu ground and poundom. Kao što znate, Ivica i mene pobjedio u MMA. Tako se napravio neki mali turnir. Ko pobjedi od njih dvoje može ići na mene. Ali, iskreno, moje mišljenje šta god da se desi u tom meču, ja želim Ivicu. Tako da je to potencijalno novi moj meč u Bernaklu. Ali, o tom potom. Šta će tu biti, kako će to biti, to ćemo da vidimo. Imam ja ispred sebe Petra. Ivica ima Vladimira. Tako da, bit će ovo, Zadar će bude top. Iskreno, jedva čekam. Karta možete da kupite na najlakši način. Uđete na Instagram profil FNC-a. Imate u opisu profila link. Poručite, kupite, rezervišite, jer karte, koliko sam ja uspio da vidim, idu jako dobro. Jako se dobro prodaju. Tako rezervišite vaš na vrijeme. Ko nije u stanju fizički da se pojavi u Zadar, naravno ima pay-per-view, koji nije ni 10 €. Tako da, ljudi, uživajte ovaj event. Znači, ovaj event će da ima 2 Bernakl meča. Što znači samo jedno. Biće jako nasilno. Plus MMA, odlična uparivanja. Ja iskreno jedva čekam. To bi bilo to od mene, a mi se vidimo 15. februara. Eto tako.